abaganzi. Twende sasa kwenye wanafuata watawala. Terme ikoreshwa mu rugo. Terme inatumikishwa mndoa. Niyo terme ikoreshwa ku banyagihugu no ku baganzi. Ndio terme inatumikishwa ku malaya na wenye wanatawala. Abana babwirwa ngo watoto wanaambiliwa eti bubahe so uheshimu baba yako na mama yako. N'abanyagihugu bavugwa bwirwa ngo mubahe wanaambiliwa eti muheshimu wanaotawala. Directement hapo uca mumva ko abaganzi mnafahamu si kwamba wanaotawala wako na kazi ya wazazi. Natangiye kuduka hapa nimeanza kupanda. Abaganza wanaotawala wako na kazi ya wazazi. Reka nababwiye, acha niwaambie, politike mwirekera abanyapolitike, politike mwachie wenye politike. Bibiliya ibishengera, Bibiliya iwe ya kanisa. Kora ibintu uko Bibiliya ibigusaba, fanya kitu kama gisi Bibiliya inakuomba. Uzobaho uko Bibiliya ibigusezeranya. Utaishi kama gisi Bibiliya imekuambia. Gira mugenzi wawe, kora ibintu uko Bibiliya ibigusaba. Mwenzako fanya vitu kama gisi Bibiliya inavikuomba. Uzobaho uko Bibiliya ibisezeranya. Utaishi kama gisi Bibiliya inaviahidi. Niwakora ibihushana, ukifanya kinyume, uzobaho ibihushana. Utaishi kinyume. Rero kora sasa fanya ibintu uko kama Bibiliya ibigusaba. gisi Bibiliya inavikuomba. Amen. Amen. Tubaye mwisi, tunaishi katika dunia aho politiki zigenda zirahinduka. Pale penye politiki zinaenda zinabadilika. Iyo ni normal. Hiyo ni vya kawaida. Ariko kenshi lakini mara mingi twamatugwa mu mitego. Tunakuwa tunaanguka mu mitego. Kubera uyu adafise inyungu ziwe muri ico gihe. Kwa sababu huyo mtu ana faida zake moyo wakati. Akwigisha gutuka abariho muri kino. Anakufundisha kutukana wenye wanatawala. Bibiliya ikakigukomora. Bibiliya inafikiri kukonsoa. Kukivuga ngo wubahe. Kwa sababu inasema heshimu. Wubahe. Heshimu wanaotawala. Wubahe. Heshimu wanaotawala. Wubahe. Heshimu. Aha rero habere maso. Hapa sasa mpawe makini. Naho senge wawe umushira umugira president uyu munsi. Hata kama shangazi yako umfanye president. Nazohera mu nzu yawe. Hata anzia mnyumba yako. Azokora ama responsibility. Atafanya responsibility. Umuntu wese Imana ihakuganza. Mtu wote Mungu anapatia kutawala. Mu nzira yose azoba yaje ku butegetsi. Mu njia yoyote amekuja kutawalia yemo. Imana ibifise mission y'ikigomba gushika ko muri periode hii. Mungu anakuwa yuko na anataka kufika yuko mu wakati wake. Akazi kawe ni kamwe. Kazi yako ni moja. Wubahe. Heshimu wanaotawala. Igihushane cico uri hanze ya Bibiliya. Kinyume ya hivyo uko nje ya Bibiliya. Tuganire gato. Tuongee kidogo. Abakuru b'ibihugu wakubwa wa mainchi mu bihugu vyose vyo kwisi katika nchi zote za dunia bafise role y'abapapa wako na kazi ya wababa. Kuko kugira ngo uganze igihugu neza, kwa sababu ili utawale nchi vizuri, utegerezwa kwiyumvamo kwa abantu. Unapaswa kujisikia kama ni watu. Mwibuka aho twahereye. Kumbuka penye tumeanza. Niyo formule y'Imana. Niyo formule ya Mungu. Kugira ngo ibintu bigende neza. Ili vitu viende vizuri. Mu bihugu vyose je dis bien. Katika nchi zote. Si mu Burundi gusa. Sio Burundi tu. Agira igikorwa cy'umuvyeyi. Anakuwa na kazi ya uzazi. Kugira ngo yumve igihugu nk'aba. Ili asikie wanaye kama watoto. Haleluya. Haleluya. Murabiswi wacu umukuru w'igihugu tumita Sebarundi. Unajua kama kwetu president tunamita baba wa Warundi. So nico kimwe rero muri Amerika ubu Trump ni se banyamerika. Ndio mmoja hata Amerika hivi Trump ni baba wa watu wa Amerika. Macron ni se Bafaransa. Macron ni baba wa watu wa Ufaransa. Kisekedi ni se ba Kongomani. Kisekedi ni baba wa Kongomani. Mama Samia Suluhu ni mama wa Tanzania. Mama Samia ni mama wa Tanzania. President Kagame ni se Banyarwanda. Ni baba wa Nyarwanda. Je ndiko ndigisha nigishukuri nkuko komeza. Nikiwa nafundisha ukweli gisi ulivyo. Le vieux papa là. Uyo mtama. The chief Museveni. The chief Museveni. President Museveni. Ni se Baganda. Ni baba wa Uganda. Ruto ni se wa Kenya. Ni baba wa Kenya. Nyumviriza rero ndakwibira ibanga. Nisikilize sasa nikuibia byo kubaho neza. Ya kuishi vizuri. Mu gihugu no mu mahanga. Katika nchi na nje. Hama alafu kubera ko umumama kwa sababu mama mumutoye mutamutoye mkimchagua na msimchague yama afisi jambo hafi y'umugabo wiwe anakuwa yuko na neno karibu ya mume wake achagira role y'abamama anafika kuwa na kazi ya wamama nico gituma kwisi yose ndio maana duniani pote hariho ico bita office de première dame kuna chenye unaitwa ofisi ya first lady iyo ofisi jejwe iyo ofisi sasa inahusika nini ijejwe ubuvyeyi inahusika uzazi kuko uganza kwa sababu anayetawala bashoboye kumuha raporo gihuti wanaweza kupatia report naishire ku mutima asiweke kwa moyo ariko umuntu akafisa akajyango lakini mtu anakuwa iko na kamlango ko kwinjira kwa first lady kakuingia kwa first lady America France anyway anudi wowo akisigura anajitafsiri kugira ngo umumama ili mama abitware neza ko mupapa avipeleke vizuri kwa baba iyo dossier bacha bayiga bitonze iyo dossier unafika wanaisoma kuko
yaronse umuryango ku mama, maana imepata mlango kwa mama. Bino bintu ni vyaba mu rutonde nyago, hivi vitu vikiwa katika orodha ya kweli, iyi si yojo, hii dunia inataka kuwa tamu, ariko biragoye, lakini ni vigumu. Ndacariko ndatahurika, ningali naeleweka, ndacariko ndatahurika, ningali naeleweka. Aha rero hapa sasa ni uza kumenya ko ivy'Imana bipanze neza, ndipo utajua kwamba vya Mungu vinapangwa vizuri. Igihugu cyose, nchi yote, jewe ninjira, mimi naingiaga hemo, nsengera ukiganza, naombeaga mwenye naitawala. Any country I enter, igihugu chochote ni njira. Umuntu wa mbere nsengera, mtu wa kwanza naombeaga ni president. Maana hezagira umukuru w'igihugu wa kino gihugu. Mungu bariki president wa nchi kugira ngo akore neza ivyo wamuhamagariye, ili afanye vizuri venye umemwitia. Cyane cyane muri kino gihe nanje ndakirimo, sana sana mwa wakati na mimi ni moyo, kuko nzi yuko n'umupolisi umwe baraduhura ari munsi y'amategeko y'uwo nyene. Polisi barabara tunakutana yuko chini ya sheria huyo. Nico gituma ngomba gufata indege. Ndio maana nikitaka kushika mvyo uzombona kuri Google, utaniona ku Google, bandiko ndabaza ninda ganzi gihugu ngiye, niko nauliza nani president wa nchi naingia, nandika gucha the current president of this country, nandikaga president wiki gihugu ngira ni nchiremo mwice gihe mwawi wakati chanangura gusengera uwo mugabo cyangwa naanza kuombea huyo bwana, kuko ngiye aho Imana yamuhaye, kwa sababu naenda mahali Mungu amempatia. So tuvyumva rero mba mu Burundi, unafura sasa nikiwa naishi Burundi, uwo nsengera wa Mungu mwenye naombeaga umemsikia. Mbona mimi ndugu yangu, nao no gusengera gute, hata kama nikuombea aje, ujya adateka ule kama hayuko salama, ushoboye kumenya ko ibintu bigenda, unaweza kujua kama vitu ni vibaya. So yo ninjiye Uganda, nikiingia Uganda sasa sengera Museveni, naombeaga Museveni. Iyo ninjiye Tanzania, nikiingia Tanzania sengera Mama Suluhu. Muratangazwa ngo n'umuislamu ari kuri kwamwita mama, unashangaa ngo ni Muislamu namuita mama, birakora bangiye mu gihugu ciwe ndamwita mama. Binakuhusu nikiingia mu nchi yake ni mama, hakuna ingine choice. Tureke kuvanga ivy'umubiri n'ivy'imwe, tuache kuchanga vya kimwili na vya kiroho. Umuntu jewe iyo ninjiye mu gihugu, mtu mimi nikiingia mu nchi, umuntu nguma natura ubuntu bwiwe kuri jewe, na bakenga na kili neema yake kwa mimi, sio mwenye natawala, ni Imana akomeye muri cyo gihugu, ni mtumishi wa Mungu mkubwa mwa hiyo nchi. Go cyo gituma birateye isoni yo tutemeranya kugira ngo umwe aboneke ko yaduze kugira ngo acike kuvertire. Ndio maana vinatia haya wakati atukubaliane ili umoja aonekane kama amepanda, aonekane kuvertire. Maana mfasha gutawura biko biravugwa. Sema Mungu nisaidie kuelewa venye viko vinasemeka. So uko niko bimeze rero, hivyo ndio kisimilivu. Ndi muri Kenya, nikiwa Kenya, sengera President Ruto, naombega President Ruto, and I say God bless the father of this nation, bavuga timana hezagira umuvyeyi wino hanga, and as long as me kandi nkuko ndi hano ndi muri responsibility ziwe, niko katika responsibility zake, mfasha nyorohereze, nisaidie sasa nirahisishie, na gihugu na kimwe ntasohoka n'umugisha, hakuna nje za mmoja zitokagi na baraka, kuko nzi uwo basengera, kwa sababu najua mwenye wanaombea. None utemeye uw'Imana yemeye, Imana izokwemera gute muri cyo gihugu? Sasa wewe kama ukubali wenye Mungu alikubali, Mungu atakubali aje mwa hiyo nchi. Navuze reka kuvanga ibintu, nilisema acha kuchanga vitu, bazogenda babisanya, wataenda wanapishana, ariko umenye ngo uganze ubu, lakini ujue mwenye anatawala sasa, umupingire mu cyumba cyawe, umpigie mchumba chako, foto yiwe ni uzosanga kuri banki au ugiye gusaba ideni, sinzi kwizoguha cyangwa izokwiba, lakini picha yake utaikutana mbanki unaenda kuomba deni, sijui kwamba utapata wala utapata. Ico gituma mwarabuza amadeni mu mabanki, ndio maana mlikosa makredi mu mabanki. Biblia ivuga mu gitabo cha Ecclesiastes 10:22 ngo Biblia inasema ntukavugire nabi uganza, usisemi vibaya anayetawala cyangwa umutunzi, wala tajiri, kuko akanyoni kazomushira inkuru, eti kwa sababu ndege inaweza kumpelekea habari. Siga ngo gutangiye kuvuga nabi uganza ukacamva twi umenye inyoni irakubwiye ndagiye ndabibwira tu it's gone. That's your Bible. Inamaanisha ukianza kusema vibaya unasikia ndege inasema, ujue kwamba anaenda. Sisi kama mliko mranao, sijui kama mko mnanielewa. Ntukavume umwami, msilani mfalme, eka naho vyoba mu vyiyumviro vyawe, mu mutwe, hata katika mawazo yako, mu mutwe, kichwani. This too much. Kandi ntukavume umutunzi arateye ubwoba, tajiri anatia uoga, mavyumvise naho oba haruguru kumbe mbeti, hata kama uko chumbani mwako, kuko inyoni, kwa kuwa ndege, kuko inyoni yo mu kirere izotwara inkuru, atachukua sauti. Ibaze rero wamuvumiye mu vyumviro, hama ugiye kurondera kredi, inyoni yabivuze muri banki 0 utarantre bila hata 10. Jiulize, umemsemea mafikira, alafu ndege inakuja na mpelekea habari, unaenda kwa kredi mbenki haupati. Reka abanyapolitike bakore politiki, acha watu wa politiki ufanye politiki, nimba uyirimo ikore neza, kama uko emo fanya vizuri, ariko nusunika abantu umuvumo kuko tubaha abaganza no kwivuma, lakini usisunikie watu mlaana kwa sababu ya kutokuwa kuheshimu anayotawala. So cha umva ndi Kigali nsengerande,
ndi Kigali nsengera President Paul Kagame. Unafasikia kama nikiwa Kigali naombea president wa Umukunda Kigali. utamukunda ndi mu gisagara ciwe nsengera uyo. Mpende usimpende nikiwa katika mji wake naombea huyo. Ndakeneye amahoro je. Kwa sababu katika huyo muda nakuwa niko hapa na nahitaji amani. Sizi kuvanga vanga ibintu. Sijui kuchanganya vitu. Kuvanga vanga ibintu rimwe na rimwe n'ubujyaja no kwigirisha. Kuchanga vitu mwana moja ni unafiki na kujifanyisha. Umunsi umwe nabonye umuntu akubita ikofi Macron president. Siku moja nimeona mtu anapiga kofi president Macron. Mbona bandungiki video? Nikaona unanitumania video. Ngora bamukubise ikofi. Eti tisema umempiga kofi. Ndavuga umuvumo. Nikasema laana. Ninde yose gukora ku mwami? Nani alipima kugusa Ninde yose gukora ku mwami? Nani alipima kugusa Who touched the king? Ninde yakoze ku mwami? Abandi bariko baratwenga ngo karakoma. Wengine walikuwa wanacheka tikana koma. Réfugié burundais en France. Mrefugie umurundi mu Faransa. Barakubise president mu Bufaransa. Banapiga president wa Faransa. Uranezerewe. Unafurahi. Nico gituma udafise document. Ndio maana una document. Repent. Ihane. Tubu. So ushetani washindaga ujanja. Uyu shetani arabusha mayeri. Ni gute wojoherwa ngo bakubise Macron? Ni gute wojoherwa ngo bakubise Macron uri mu gihugu ciwo karyoherwa akiri president w'ico gihugu? Hama document kugira ngo uzihabwe niwe ahinduye itegeko. Abore wagahindura itegeko ryahindutse baza kurisigurira mu nama nshinga mategeko. Nasikia dunia twishindana. Murumvi no sitwaye. Mvuge cange ceceke. Niseme wala ninyamanze. Mu gihugu cacu. Mu nchi yetu. Higeze kuba president. Haliwe kuwepo president. Kumbuke kwa tamoko mvuga. Kumbuka kama sisemagi makabila. Aba bana nanje basanzwe babizi. Wanaoishi pamoja na mimi wanakutana. Tugeze kugira president. Tuliwahi kuwa na president. Arinjira muri province kana. Akaingia province fulani. Bamukubita itomate. Wakamrushia matomate. Bamukubita mabuye. Wakamrushia mawe. Nico ginzara yatangu. Ndio wakati njaa imeanza. On ne touche pas au roi. Nibakora ku mwami. That's the order. Kukimana ivuga ngo nimbuyo arico gicapo canje kwisi mu mukubisa mabuye. Je muzomena. Let me show you that I'm a God. Maana Mungu anasema kama huyo ndio picha yangu mnampiga mawe mimi sasa mtanipasua reka ndabereke ko ndi Imana. Nanse kuvuga izina kubera bakiri bato kugira ngo bagire matuza atacha maze ariko bakuze mwamenye uwo mvuze right? Nimekataa kusema jina ili wenye hawajui wasifanye utafiti. Ukuboko gucya. Mkono hivi. Urateye ibuye uganza. Unarushia jiwa na you are a dead person urazani umuvumo rubyaro rwawe. Umeletea laana kizazi chako. Bora tosingezaliwaga. Iyo yari gufuma nuzavuke. Biblia yavuze gute? Biblia inasema aje? Nukamuvugire no abiro muvyumvire. Usimsemee vibaya kwenye mafikira. Inyo niyo kuvuga. Ndege inaweza kabeba hizo sauti. In my life. Mu buzima bwanje. Nirinda kuvuga n'aba baganza. Najirindaga kusema vibaya wanaotawala. Nibaza ko mutangiye kumva imvugo ndiko ndavuga. Nadhani mnaanza kuelewa msema It begins muri familia yanyu. Binaanzia mfamilia yenu. Nico gicapo. Ndio picha. Imana ivuze ngo twubaha abaganza. Mungu anasema tuheshimu wanaotawala. Kubera gusamara. Kwa sababu ya kuzuba. Mugiye kuryama. Mkienda kulala. Mwaravumye abaganza. Mlilani wanaotawala. Musigaye muburara ijoro n'umurango murondera daimoni yao yinjiriye igisiga carabivuze mutakula hewa. Mnalala njaa usiku na mchana mnajifikiri mali vimeingilia. Ndege amevisema muzojya umuyaga. Muzobandanya mwihana ubusambanyi ego mwana bushoboye kumbe shetani yarabashoboye maformula angana gute. Mtaendelea mnatubu kusuzi nifu ndio mumeweza kushinda lakini shetani aliwashinda ujanja. Kora role yanyu. Tumikisha role yenu. Kora role yanyu. Fanya role yenu. Haya anaanza kubaza ngo mbeni mani kuvuga iki mu gihugu. Kuna wenye wataneza eti Mungu yuko anasema nini? Chanda mubaza mu Kiswahili wewe ujejwe iki kugira ngo ndakubwira ivyo Imana iko iravuga muri kino. Nafika na muniza kwa Kiswahili wewe unahusika nini? Ili nikwambie vile Mungu yuko anasema ibimbye kugira ngo senge. Maana kinambia na nambia ili niombe. Egera abari hafi yanje sukwirata. Jonge wenye walikuwa karibu yangu sio kujivuna. Amatora agomba abe. Narababwiye vyose na detail. Niliwaambia vyote na detail. Ibintu vyose. Gobo nababwiye kugira ngo bamenye kwimaniza vyose only. Wao niliwaambia wajue kwamba Mungu anajua vyote tu. Nakubwira barabizi. Ndiko ndavuga Maduro barabizi vyo ndiko ndavuga. Wanajua vyo ndiko nasema. Ibintu vyose na biba bari. Ariko iyo ngiwe. Lakini nikiambiwa. Role yanje ndugusenzi. Kazi yangu ni kuomba. I'm a custodian. Je suis un gardien, ndegeswa kusenga. Niko gardien napaswa kuomba. Kagezi yarababwiye, Prophet Kagezi yarababwiye. Prophet Kagezi aliwaambia hapa. Uyu muntu n'umusenzi. Uyu mtu anaomba. Uyu muntu arasengera kino gihugu. Uyu muntu arasengera imiryango. Uyu mtu anaomba ndabwirwa kubwo gusenga. Naambiliwa kwa ajili ya kugira ngo ndabibiblie. Hapana ili niviseme. Abo twari kumwe ku musozi. Wenye tuko pamoja kumlima. Narababwiye. Niliwaambia. Hariyo n'ukuntu batanga prophecy ku baganza. Kunaanza gisi wanatoa unabii kwenye watu. Jenda teguwe kuko isi yose nzotanga prophecy ku bazije. Mimi naandaliwa maana duniani ipote nitatoa unabii. But remember. Aliko ibuka.
umunsi uzogenda imbere y'uganza siku tena mbele ya mwenye natawala, uca umutunga uruteke gutya alafu mtu n'uyu kidole muhungu hivi, wanje hata huyu kijana muzobona wangu ukuntu ndamuha prophecy mutaonaga gisi napateka prophecy, kuko nahari ngaha kwa mwishengero sababu hata kama iko hapa he is a kanisani leader n'umurongozi ni kiongozi ngira malimiti na kuanga na hari ibyo mipaka. ndamubwira ngaha ibyo ndamubwira ku Na venye ruhande namwambiliaga hapa na ni vingine jewe pembeni. ntegerezwa kugarura honere yiwe Ni mimi napaswa kurejesha Muganza. heshima yake kama mwenye we natawala. azanye ivyimwe makanyubaha ivyo ni Yeye vyimwe akileta vya kiroho kiniheshimu Ariko hivyo arazi vya ko kiroho, ndamuha lakini icyo anajua Imana kama yamubwiye. namheshimu chenye kuko Mungu niko bimeze amefanya. Ndio gisi biblia. umunsi rero uzohabwa prophecy Siku sasa tutapewa ukagenda unabii. kuganza Unaenda kwa mwenye ukamutunga natawala. urutoki Unamwambia we namtunga Imana kidole. izokwereka We Mungu atakuonesha. abamucungera umutekano Wenye wanamlinda batakurashe ako gatoke gavunike kama hawapigi risasi kwa kidole kavujike. Imana izobahana Mungu atawaadhibu. ni vyiza ko bakumena kugira ngo Imana nisubire kukumena ubwa kabiri Ni vyema wakupasue, Mungu asiwezi kupasua mara ya pili. Imana nidusaba kubaha Mungu ndiye anatuomba kuheshimu. tutize kubaha abaganza tutize kubaha bari hejuru yacu Kama tusomi kuheshimu wenye wako chini yetu, ntituzokubahana bari munsi yacu hatutaheshimu hata wenye wako chini abavyeyi yetu. benshi bariko bararira Wazazi wetu wako ntibakicubahwa n'abana babo hawaheshimiwi tena na ariko watoto nibo wao. bahevye kubaha bari hejuru yabo Lakini wao ndio waliacha kuheshimu wenye wako juu yao. ndabivuge buhoro Nibiseme pole pole. abana benshi b'ikiriri Watoto wengi wa kidini basigaye bononekara n'urumogi wanakuwa na ribu kana abavyeyi benshi mubaje konse ndabasengera ndarabasengeye kandi barataba walikuja niwaambia tena wamesaidiwa. vuze ivyo Imana inkoresha Nasema venye Mungu abo anatufundisha. nasengeye barahindutse. Wenye niliombega tagihumbi na wamebadilika. kimwe nasavye abavyeyi babo Bila banamushingira kuomba inama hata elfu hata moja les wazazi fils et les wao. filles des milliardaires Abahungu n'abakobwa b'abatunzi bama bibaza ngo nabigishije iki balikuwa ati nimewafundisha gani? nabigishije kubaha abavyeyi babo Niliwafundisha kuheshimu wazazi wao. ariko uyu munsi gituma bariko barononekara Lakini leo kwa nini wako nuko wanaharibika? abavyeyi bahevye kubaha bari hejuru Ni kwa sababu wazazi waliacha kuheshimu wenye wako icyo juu. ugomba ko abandi bakugirira nabo bagirira abantu Chenye unataka wengine wakufanyie uyu kifanyie munsi dufise wengine. igihugu cuzuye abana badafise indero Leo tuko na nchi imejaa watoto wenye hawana Tugiye kubakubita. Tukienda kuwapiga. Imana yakubita abavyeyi kuko igihugu cuzuye abavyeyi batagifise indero Mungu anaweza kapiga wazazi, maana nchi imejaa wazazi wenye hawana kuko adabu. tutakicubaha Kwa abaganga sababu hatuheshimu tena niko wanaotawala. ndatahurika Niko naeleweka. abo turi kumwe bagire gutya Wenye tuko pamoja wafanye vuga hivi. ngo mana mfashe Sema eti Mungu nisaidie. zinjire bimfashe bino bintu Vingie vinisaidie. amen Amen. ivyo vyose bica bituma dutahura Imana ivyo ijejwe Hayo yote binatuma tunamwelewa Mungu venye turaduze muri anahusika. dimension Dieu Tunapanda sasa kiwango Mungu. ivyo rero bitwigisha icyo Imana ijejwe kuri twebwe Hivyo sasa vinatufundisha chenye Mungu anahusika kwetu sisi. buganza Kama mwenye aje anatawala kutwitwararika anahusika kutushughulikia Nk'umupapa, kama baba ajeje kuturera anahusika kutu